Omwaka gw'2010 Obwere Municipality Fort Portal ekatandikaho omurimo gw'okwombeka ekizimbe eky'okuteekamu ekitebe kikuru kya kanso kwonka omurimo ogu gukaija gwayemerezibwa omu mwaka gw'2011 bwanyuma ya kanso okushazamu endagaano y'omurimo ei babaire bakozire n'ekitongore kya Dikoni. Bwanyuma y'emyaka 2 emirimo ekagarukamu erikukorwa ba Kalisa Constructions kandi aba bakombeka kanyina y'okubanza yonka emirimo yagaruka yayemerera okurugirira abebembezi b'orubuga orwa Fort Portal emirimo egarukiremu bwanyuma y'okutunga sente okuruga mu gavumenti ya rwagati kandi nabo nka kanso bayongereraho tuhayo sente kuruga mu ministry miliyoni zikwingana 300 ezibaire mu budget yaitu omwaka guno gw'ebyensimbi kandi naitwe nka kanso hano locally twa committinga local revenue rundi sente zitwiha misoro yaitu abantu ba Fort Portal City barukusasura ezirukwingana miliyoni 25 250 millions kurora ngu nizikoraho omulimo ha chambers yezi. Betty Mujungu hori omuhwezi wa meya w'orubuga rwa Fort Portal yashobora bwenki ekyombeko kimazire emyaka mingi kitongeirweho. Ekyombeko kitaha kiryaho ntikiterwe njura myaka nyingi nko kungambira baitu byona bigambo bya sente habokuba kanso beirine obulemezi bwingi bwembaganiza. Didas Twesigye hori engineer wa site okurwa mu kitongore kya Gises Uganda Limited yashobora hamirimo barikuza kukora. Tukuza kukora ekyamani twakwimusya columns yentu tushukeho second floor twaheza ujishuka tukake tuyimusye columns ezirabenzi receiving roof ningashi okushakara. Engineer Twesigye nashobora ngu nibateekateeka kuheza omurimo gwabo omwaka ogu gutakahwire. Contract age n'emyezi 10 amuhergo ebiro 28 by'oku10 nibwo erabe nehwayo kandi turushuwa obwo bwire butakishikire emirimo yona niyo kuba yahwire kuko bagishabire. Omuhwezi wa meya wa Fort Portal City Betty Mujungu nagira ngu bwanyuma y'okwombeka ekyombeko eki ibura ryaho kushitama kukora habwa abakozi ekitwire nikiteganisa nikija ko erukwiza eki kikaro kija kuba kiri habitable kiri mu state imbere abantu basobora kutahamu abakozi ba government twine mtalibaine na emyanya yokoram rundi office space nosanga office yemu room yemu yakubeerera omuntu omu erimu offices nkaine erimu tables zina bo abatura ba Fort Portal City bagira ngu okugaruka kwombeka ekyombeko eki n'ekintu kikuru rirwa bakaba bali mu kwombeka kandi ntugenda gobora mu rubuga rwa Fort Portal abana bagenda kutunga emirimo abana abo busiki nabo bwojo kandi nkigenda kuongeraho Burundi value hali ya tauni yaitu. Tubasima mwebala muno kutombekera ekyombeko kino kimazira hano emyaka nyingi muno kitakuombekwa asantu semererwa muno kora bali mukwombeka mwebale muno tunehera nti barakimara kyombeka kujya kufuna ofisi enungi nuho barakoraga emirimo yatoro yona. Obwahati aba Fort Portal City Council nibakorera mu kizimbe ekikuru ekyayombekirwe mu mwaka gwa 1952 kandi ekyombeko eki baheza kukyombeka za office nizija kufurwa kuzo mu kyombeko ekisya. Gashakwa Nyakaisi Justin abwa Tayari West mu Fort Portal.